Voini December ni somni kumsang ni somni pali zirtop ni ania in zawai in chibaile vekule kumli mi athi thut abisak Lalpekhlui kumli daughter of laiin kola en silarem ruati ram hun veng lai chu nimin jing ni som pakwa tha som pani kumsang ni somni pali khan Guwahati pana ankal laiin silchara athi beng warna thudon danin abisakinu silarem ruati hi dibli bak home mission sauta missionary evangelist teacher ania BA exam turani avangin idolatring Guwahati paninan kala anjin don hian abisaki hi shitlang pik dewa abak natna danga nei shiat anilo silchar an thlenin abuai tana jing dar som panile minute soma athi ani abisaki ruang hi aizol panpuing hal ni in nimin tlaidar thuma khan voiliam ani kanral muang turani India Rama state ral muang ber kan ni ti in kan mai awang thina digna chen po awmanga adik ber love thei thobok tun malama state po na tanga min ti buai thei ral thuam keng anram ne state sarkar laka hel neu ten kan state chunga har satna anron siam thin khatona chuan soitur om ta meu lova Manipura hel hawe mo Bangladesh sarkar laka hel hawe mo Myanmar sarkar laka hel hawe mo keima ni ram chunga mi puiti ralte zonga che thine mo tun din muna chuan soitur anom lova ram ven himna chungchanga chuan kanral hi amuang viau riani heti la hian kan twal zal nuna mi zote hi kanral muang me wem ti ero zona poimo takania mi then khat mi chunga kuthak she lo ruk le mi suam she lo te wangle kholaya zu le rui thei thil dang rui wanga midang te kuthak thin te laka kanral muang me wem kan mei chia te kan tu kan fa no pangjok te kholaya ral muang takin zanlama an chuak theim kan dor kai le thingpui dor le restaurant nei te zanlama anin honga mem Christian state ti thei khopa Christian iswaring tu tamna state kan ni a kan pi kan pu te tanga kanin zirtir dan tha zomin Christian nun dan thadik tak ngai sangin zom theu ni la kan ram hi aral muang turani kan nun tiral chia kan twal zal nun ti nuam lawa midang te nun tiral muang lo tu te su do ronila dan le shai le ko tu police le excise force te kuta zule rui thei thil wanga midang te nun tiral tri thei chu ilan zelang u kuvara thanem tak anman Assam Rifles chuan thu chwa siamin custom preventive force champai nen tang kopin dan lawalak lu kuvara thanem tak anman ti antar lang Assam Rifles tarlan danin kuvara hi custom preventive force champai nen tang kopin munmel tha champai district a KZ Sangli Zali chengnoi somthum point pariat bial man huwa chutin anmana akai noya mishing man an neilo Guwahati custom preventive force champai ten kolin danangin ma anlak chun zomang aizola no vehicle zone Christmas le kumthar buak veta aizola no vehicle zone kalpui dan tur ruaman na siam fel ani to a ni thum chung a wang December ni som pakhat kumsang ni somni palia coordination committee on traffic management thu khomina relangin kumin Christmas le kumthar buak veta aizol khopui chunga mipui bazar ke kalte himjok nan December ni somni pathum ni somni pali le ni somthum pakhat kumsang ni somni palia ti hian no vehicle zone man turania no vehicle zone atan anhoi mi anghian lir theitlan dan ruwa man ani chan mari le Zodin squaring kara zingdar somatanga tlaidar li chungin lir thei engma thir sakor le nor lir huamin tlan phal anilo hehi emergency duty ba ka natna wanga damdoin pante a huam lawang pakhatna civil hospital atanga lir thei chuak te chu civil hospital road atanga bazar bung kon lama tlan thla in saron veng lama kal torani pani na no vehicle zone ina huam china taxi stand te chu AR mandir e parking area son ani pathumna chan mari le Zodin squaring kara lir thei engma no vehicle zone hun chungin da phal anilo palina no vehicle zone huam chunga hian chimle maring kalpo na kongpui main road khar ani don wangin a hel na tura ruwa man kongpui dunga te traffic jam wanga har satna thinlo nan bungrua le lir thei engma da phalani lo no vehicle zone hela lir thei tlan dan tur chu hetiang he ni lir thei marlam pan ten Zodin square an pel thei lawang hetiangin tlak lama temple square atangin vaiwa kon lama kalin chan mari west lama chau emo company peng lama chukthlai nemo marlam pan thei ani
chua lama school pui ko na tanga ramhlun road via Republic Veng College Veng Bethlehem Veng Chinga Veng Electric Veng lama kal thei ani Treasury Square atangin Electric Veng via Republic Veng College Veng Bethlehem Veng Chinga Veng lama kal thei aniang tuithiang peng chinga venga pisap dengi in bulatangin chhozong in tlan phalani lo lir thei chimlam panten chan mari bastan le sang bana college an pel thei lawang tin chan mari kona tangin lawar chan mari lawar zar kot lama kal phalani lawa anwaya tarlan konga te hian kal the ni chan mari biak in atanga vaiva kon road via koi pui chan mari west bong kona tanga ITI road ramhlun electric veng te lir there reng bazar bung kona chwa chho phal ani lawa modern high school bula tlan kwal tha in saron veng chinga veng lama an le tang tin no vehicle zone hel na kongina paltlang local council shwai tu ten traffic jam wanga mi puin har sanan to lo nan theito min chwa puya kong puidunga lir theile bungra da nokom lo nan veng chung information center atanga min puanzar sak turangen le be sei anni dropping le pickup anwaya kong tarlana te hian dropping le pickup turingotin lir thei alutina chuak theyang marlama chan mari biakin helin marlama an kwalet le ang chimlama zodina train country kwala AR mandir helin chimlama kwale turani parking area marlama two wheeler tan anwaya tarlana te hian parking ruam man ani government mizo higher secondary school commerce department gate bula government higher secondary school multi-level parking noiber Shang Bana College le Higher and Technical Department Office in Kara Chan Mari biakin atanga KFC dorthing in ko panglama chimlama two wheeler tan anwai tarlana te hian parking ruah manani DC office peng atanga SP office peng in car dakin puile supply department office in kot tin two wheeler le LMV tan anwai tarlana te hian parking ruah manani Aizawl South Treasury office kot planning office kot City Park kot kong puidunga no parking anwaya kong tarlana hian lir theng ma kong dalada phalani lo temple to Vaivakon road Vaivakon hun thar peng tu chan mari peng le Vaivakon atanga chan mari traffic point via chan mari west bongkon to school puikon via ramhlun north ramhlun south Aizawl veng lai electric chinga veng saron veng tuithiang veng Bethlehem veng college veng Republic veng upper Republic Treasury Square am veng tu chinga veng road pisap dengi in bultheng ramthar si pui tu chinga veng via electric veng heian chia group na thil kang meile emergency poimo bi ka duty dan le thupek poimo bi ka police le magistrate duty te chet vel na ahuam lawang HPC lunglei chia tumna do dal don NGO coordination committee lunglein high power committee lunglei chia turam malak na reng chu atop thlenga do dalan tum NGO coordination committee lunglei thu chuak ni somni thlasom pani kumsang ni somni palia cabinet meeting nei tura high power committee lunglei chia tura rodna agenda aom hi lunglei district mi puite chuan poi kan ti takzita hemi chungcha ngai tua hian NGO coordination committee lunglei chu ni som pakwa thlasom pani kumsang ni somni pali hian emergency meeting nei ania hetiang hian ro rel ani High Power Committee lunglei chia tura rodna cabinet meeting agenda om hi nukir turin kan nge nani NGO coordination committee ngen na hero rel to cabinet minister te point minza sakse kanti kan chief minister chairman high power committee lunglei ni bok khowa ni sompakwa thariat kumsang ni somni palia anlo rel to angin high power committee lunglei hi legislature ma minlak sakjok turin kan nge nani NGO coordination committee lunglei chuan high power committee cha tura malak na reng chu atop thlenga doda zel kan tum mipui mamo zat bu fai che khol theilawa pu Aizawl Suan block MNYF chuan nimini som pakwa thsom pani kumsang ni somni pali khan thu chua siamin Mizoram bu fai mamo hi FCI atangin azad vevel hi atloma leile donania adang zong hi open market atangin contractor LZ Zuisten anlei khomani thungti antarlang tuna hian Aizawl khopuya thlachonulama bu fai pek chwa tran chawni ti tarlangin Aizawl Suan block MNYF chuan retailer thren khatte chuan bu fai an semek chu mi puin an lein chan lo lea chuti lain
zuang tui kudama bufai to lova kudam to la hian trak pakhat chia thlengani kudam nunga hian LZ juice te bufai supply bacterial regruk engrate nge ani ti poshiat lawa uma heng bufai grade C ni om takte hi retailer tu main an phur chwa du lo thuan soyan ti aizoli swan block MNYF tarlan danin FCI ho tu te an biak na FCI lam chuan thlatira tangin aro po an siam thering thule engma an nen lo thleng an delay ngai lo thon soya tin Mizoram sarkarin open market atanga bufai tha grade a adu khop alei thelo ni chuan miron bia sila certified thlap grade bufai open market a an leina ai tlomin kan leiti reng theiti thuan soi sarkar lam hian FCI hi mo pu deu ma se FCI chuan December 30 ratangin an ma ni lama har satna nei lo thule lunglei mamo phei chu January thla tlatur anti fel sale deu nual to thuan soyani kan sarkar hian bufai man aleta ti tohnua po bufai leina tur suma nei lo phone ina shiata bufai thatop don lama sem thei chau zel tele mi puidu kho bufai in che khol hei thei talonia tar langin aizoli swan block MNYF chuan kalphung thar sarkar hian kalphung thar ringot nilawin kalphung thale dik mangin min roi jok te seti cigarette thanem tak anman Assam Rifles le Mizoram Police thingsaya omte tang kop chuan ni laini khan joint operation nein foreign cigarette thanem tak anman Assam Rifles darlan danin foreign cigarette hi cherlun Nathial district a anthudon bozuin laurin chana kumsomni pariat champa electric veng nia in chal ne na tangin foreign cigarette hi cherluna case zaruk cheng vaibel chasari point pariat huwa chhut anmana laurin chana le foreign cigarette hi thingsai police in kolin danangin ma anlak chhun zomang alu chi thar chwa na hong nimini som pakwa thla som pani kumsang ni somni pali ningani chhun khan thingdol agriculture farma le soil tel lava alu chi thar chwana aeroponic system of potato seed production chu agriculture minister pupi si vanalruatan ahonga bialto MLA pulal fam kima deputy speaker po atel report tarlan ani danin any siatangin aeroponic system of potato seed production atan hian chengnoi za som cooperate sanction ani a project thokto chu Blue Stallion Equipments Private Limited Ludhiana anni a aeroponic system manghian kumkhata season khata aluchi mini tuber noi ni point panga thar chuak theitura be se ani a kumkhata season ni ankal pui theini chuan achi mini tuber noi nga thar chuak theiturin an be se alu plant chu tissue culture lepa da a song bolen inhuin aeroponic production unit alak pheninga chuta chuan alu chiakin azunga siam chu leisilovin an khai thina chunga zungan khai chu leimanglovin tuile aluina momotur chutha nutrients te khol mangin an phu thina ni hetiang manga alu tharhi a risel du in mun le leiren chemna ta na tha emem buka munzim te tangin hlok takin an thar chuak thei thina ni Lersia play tagin sumlut nem Lersia play le BISP films how to te chuan nimini som pakwa the som pani kumsang ni somni pali chun khan Aizol press club a press conference nein Lersia play launch ani tangin chengwai bel chi som pani an mu ve to thuan soi Lersia play le BISP films how to te soidanin Lersia play launch ani atanga vo ini thlengin feature film za som short film pakwa series panga anti chuak to a chengwai bel chi som pani an mu chuak to a kumin hian film somli pali ti chuak to in heta tanga sales an mu to za chu chengwai bel cheruk ating to ani kumin hian ama kumdang a in film chuak he tamfal hi a heian film siam lama ama kan son ti alan tirba ka eizon na tlinga ni veta ni in min an ngaya atuya ti chuan an han siam vele mai zel po ni na lang mizo film ngai lua min le sak thin to te chunga lom thu soin Lersia play le BISP film sau to te chuan chuti rualin film siam tu ten tan kan lak so so poimo a kan film mi puitan leitlak ani theinan Lersia play po in kumthara tang chuan uluk zo ka shal chwa turte enfi ama sakan tumani ati Lersia play le BISP film sau to te chuan viewers thren kha chuan a trailer a amu nom mel sia kan han leya amu nom lo lutuk poisa ka ui
ti anom ti soin thilom theitak ni na langa screening uluk le zwala kan ti chuan le swala om to lo tura kan ngai lersia play hi kumsang ni somni pakata kan launch ania lailen le leitlang pictures ti din ni in sarkar le mi mala tanga tanpuina le investment engma omlawa bultan kan ni ti in leitlang pictures hian film production lama hunin pek andu wangin jun kumsang ni somni pania tangin lailenin an nei pumhlum tak thuan soi Manipur Security Force ten Space Exam Starlink device man Security Force ten ral thuam zon be puyan thlang na kalzela December ni som pathum khan Imphal East District Starlink satellite internet device an man miswal tu ti shat lavin Starlink satellite antenna le router an hutchia ti thuan don bo zuin Security Force te hian keiro khunu huam chunga ral thuam zon be puyan thak ta ni until mana hian RPF PLA ti ainzia ka hi Elon Musk space Axiom Starlink internet device voi khat an man na ni bok he Starlink satellite antenna an man hian security agency te ngai ati thalo hlia he device hian India network aya ale tam taka chak satellite based high speed internet apek chwa theiwang ani hei ba ka hian sniper rifle assault rifle single barrel rifle automatic weapons pistol ram chung sia mortar hand grenade le amu tam tham tak an man telbok SpaceX founder Elon Musk chuan Manipura a device man nia soi chung chang hi changin India rama Starlink satellite beam chu off ania man the ani lo ti asoya Starlink hian India sarkara satellite broadband service yam na turin phalna deal mek chawni hei wang hian device an man hi Myanmar ramatanga tol lu ani rin ani Asamena in ULFA member Janu Barua man National Investigation Agency NIA chuan helfol alpha ai mi le sa Kumin Independence Day ya Asama bomti puana in nam noya pu Janu Barua Arnab Akzom intibok chu tholeni khan an man Barua hi Chief Judicial Magistrate Court Dibrugarh tholeni khan roi ngal ni in hemi nu hian thuzo fia turin NIA Guwahati office a thren zui ani NIA hian thotan nizing kara tangkhana sam police puinain Barua zon na hi an thoka Dibrugarh chen in andapna pui khoina man thin ral thuam le digital device an man tela heng te en fia me kan ni Barua hi thon zo fia na state police in Independence Day ya improvised explosive device IED sompakat an mu chwa chu akam nge ni thosoya heng device te hi Guwahati Pan Bazar Dispur Gandhi Mandap le Satgauna te kamni in Alpha Independence lomna ti buaina tura anruah manna te ania anpol ho to self-style commander in chief Pares Barua video kal tlangin anpolin Independence Day an boycott tur thuyan soya anpol thu chuak zom loten an tor tur thu te po an lo soi chuak bok NIA ten chui zuina an ne tangin heng IED te hi Alpha I shwai tu te kai shwai na manga kam ani tar langin Shwai tu zinga hian ai sang asom Abhijit Gogoi ti te po an tel thon soya Janu Barua hi kar khat ai tam en thak ni in bom thon chwale akam na konga tho berani ti shiatani asama bom ti puwa tum chung chang suina hi September ni som pasari khana sam police kota tangin NIA hena hian hlan chon ani F2 MP ten Amit Shah thil soiwangin lung oilo na lantir F2 Pol INDIA Block MP engmoza chuan Union Home Minister Amit Shah an BR Ambedkar chungchanga soidan chu in mu sidna ni ti in nilai ni khan Parliament Complex a lungoilo nan lantira Congress Party President Malika Karjun Kharge le Rahul Gandhi te po antela Amit Shah chu athu soi chungchanga thupa choi turin an phut MP lung oilo na lantir te hi Congress DMK RHD the left AAP member te ni in Parliament kota hian Ambedkar thalak te kengin an pung khomani Tholeni po khan Congress chuan Rajya Sabha Constitution debate ni chuma Amit Shah thu soidana khan BJP le RSS chuan Ambedkar huatna na satak an nei ti alantir to ni nan soibok Congress Party shwai to Rahul Gandhi hian Manus Mriti ring tu tan chuan Ambedkar hi athlop theilo ni ti in Congress General Secretary in charge Communication Jairam Ramesh chuan exa Amit Shah thu soi video hi ada chuak bok Amit Shah hian Ambedkar ming lamreng mai hi in cheina anga kan ngaya pathian ming lamreng wanga wanrama onbe tura in ngai nang choni ti ina soyani
Congress President Kharge chuan BJP le RSS chuan tricolor hi ando dal he ti antilang fo ti soin Constitution of India ain Manu Smriti man chu andu zok ti hi anlan tir ni in asoi Modi sarkar noya minister te chuan keima angmi vaibel sitam taktan chuan Baba Saheb Ambedkar hi pathian tlukdeu thoni ti Anshia thiamangai heng Dalit tribal backward classes minority le mirathi te tan hi chuan min chandam tu angtluk ani rengang ti ineksa asoi zui bok Home Minister chuan Tholenia Rajya Sabha thut khoma khan Congress chun na takabein Constitution chu anmani thu thua ati danglam theinia angai ti in achalve thunga hengthil thleng sang sang awanga house chunga member te ani nau boina athlen chunjom ring awang hian nilai ni po khan parliament thut khom chu rorel theilovin tum engamoza ti top leilok ani le a thasik thut khomi December ni somni thleng nei tura ruwa man ani India le China ayo te in biak na nei India le China ayo te chuan ram ria boina so sang theiti zia omna turin in biak na an nei le a nilai nia in biak na hi Beijing a nei ni in National Security Advisor Ajit Doval le China Foreign Minister Yang Yi te chuan line of actual control a remna le moana kalpui ni zel theina ta na malak ngai na sang sang te an soidon Doval hian special representative in biak trum somni pathum na mang turin tholeni khan China athlinga kumsang ni som pakwa in biak na nei nunung beratanga kumnga liam nuwa in biak na hi mumal taka nei le voi khat na turani kumin October ni som pania Eastern Ladaka ramri tanga ram pani sipaite anin no do nu khan ramria boruak thale ral muang om theina turin India le China hian kong sang sangin ma an laring ani ram pani ayo tin biak na hian thodun na thale har satna om chinfel ngai sang sang an soidon ani China point Russia a BRICS summit October thla nei chuma Prime Minister Modi ale President Xi ten thodun na thane anin huam thuan soichu puitlin nge yan tum thuan tarlang India le China inkar hian zia omlam panzelin ramria po sipai chural thuam ne na hnukirvek an ni to a patrolling chawkal pui ani to hemi ba ka hian special representative SR in komna nei kaltlang hian in sumdon ton na te kong sang sanga thodun na thazok nei zel theidan turte an soidun bok Jammu and Kashmir ral thuam le silai mu man Jammu and Kashmir Kupwara district huam chunga ram hnuaya security force police le sipai thokdun ten be puyan thlakna line of control huam chunga ral thuam silai mu le rui hlowan man intelligence lamin sipai le police tinhe na shatirna an thlen hnuwa be pui thlakna hi thokdonin lotling takin an thil zonte andap chuak theni be pui thlakna hian pistol pali pistol magazine paruk le rui hlo kezili borvela ritman chhuani ti in Srinagara om Chinar Kor chuan ex kaltlangin an tarlanga Chinar Kor te chuan Kashmir chu helpol om lo na siam turin theitop cho in ma an la zelani an tibok Russia chemical weapon ho to Igor Kirillov that Russia Chemical Weapons Division ho to Igor Kirillov chu anram huna tholeni jing khan Moscow a tha ania Ukraine Security Service SBU chuan he thili anti ni in an chal Kirillov le assistant Ilya Polikarpov hi Moscow chimchaklama apartment building bula achuana electric scooter bomda ruk puak wangin athini in Russia le Ukraine official ti chuan an soi kumsomnga polimi Lieutenant General Igor Kirillov hian kumsang ni som pasari tangkhan Russia nuclear biological and chemical protection troops ho tu aho tulu ber na hi chelin Russia Ukraine in dona thlen nuwa Russia ram chunga Russia sipai officer tha zinga ranking sang berani he poi khoina thleng wang hian Russia point military official te himna chungchang ain non ngal rin ani Russia thunei to te chuan Kirillov le assistant tha nai nam noya rin hlel an man ngal ti an soya investigative committee chuan nimin khan hemi chungchang a hian thu chwa siamin an mi man chu Uzbekistan rammi ani thole kumsomni pokomi ani thon soya Ukraine sipaya lakani ti an soibok Ukraine special service in sipayatan la ina jin chwana tan han USD noi khatpek an tiam bokani ti inan soya Kirillov ati chuanna electric scooter bumkam hi remote control mangati po ania soy ani bok kumsang ni somni panhi February tha Russia in Ukraine arun nuwa ram panhi te hi an lein do chunjom rengani Russia chuan an ram leilung chunga nge Russia mi engamoza thatwa Ukraine hi apua
heng zinga hian kumsang ni somni pani August tha a Russian ultra nationalist Alexander Dugina fanu Daria Dugina chuana kara bompuak po atel Ukraine chuan anrambe na danin mana phallo chemical ral thuam chu Russia sipaiten anmang ni inan lo pu to a eral thuam man na konga amo phurtua Kirillov hi anpu bok masian pu na hi Russia chuan a phathunga October thla khan Britain chuan in dona a chemical chlorpicillin mantira pu in Kirillov rek na hi anlo siam to bokani Russia rama chuan Kirillov hi ram ngai tu dik tak thudik trana be tu le khothlang ram te thil ti diklo pholang tua ngai ni in an ngai thung Harmon tlanga Israel sipaida chunzom don Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ram manda dangan siam ma chuan Syria ram rilama Harmon tlanga Israel sipaite da chunzom ri anni tur thua soi Prime Minister Netanyahu hian thole ni khan Harmon tlang hi to in alung po tileng hle ti asoya kumsom nga pani liam ta khan he muna hian seyeret matkal petrolin sipaini in kan local toni ti in amun ma po alola danglam lo hle ti asoya he mun hi Israel himna turata na mun poimo takani ti in ton naya Syria ram twal chung boina thlengnen Israel himna tura ruwa manna thaber an siama ngai tho soyani Netanyahu chuan Harmon tlang chipi Israelin abul naivel lo om theitur amu theina tur mun poimo ania heta tang hian dinglama Lebanona Hezbollah te mun le veilama Damascus te amu theini ati Harmon tlang hi Golan Heights a omani a he mun hi kumsang ka zakwa somruk pasari Middle East wara khan Israel chuan Syria tangin ala a kumsa ka zakwa samriat pakhata tangin aram zauna ta na mangjui boka mase hi ram dangte chuanan pompui lawani Harmon tlang hian Syria Lebanon le Israel lwa Golan Heights a inzar pharin atlang chip sang lai ber hi meter sang ni zariat sompali ni in Syria ram chunga omani a heti la hian atlang chip lam le niam lam chu Israel ram lwa chunga thung ani Burma sipai chaw raw ek an thai to avangin an defense minister an thak tluanga chakchuak Burma Military Council Sarkar chuan December ni sompariat khan thu chwa siamin anram defense minister nilai mek general tin ong san chu ani na sik soin a aya Minister of Defense Tharatan General Mong o an ruat thuan chu ani General Mong ai chu Minister of Defense mo phorna baka Burma Deputy Prime Minister mo phorna achil kop bokang ani na tanga anda sontak General Tin Ong San chu Minister of Defense ni toloma se Burma Deputy Prime Minister na chola chel zui zelang Defense Minister kalchuakta General Tin Ong Sanamo phorna chel chung khan Military Council Sarkar sipaite chu chaw raw ek an thai chia meya Northern San State huam chunga khopuiber Lazio khwa inkul Northeastern Regional Command chu Burma sipai do tu te kuta an tlom to a an sipai Brigadier General Engmozat po man anni tin thun nai meya Arakan Army AA Rakhai State pumpui deuh tho chu an thunun to a Arakan State a District som pasari zinga som pani chu AA te kut nuaya to in Divisional Commander Thin Khachu ti hluman ni baka Brigadier General Thurein chu anung chungin man ani to bok anna tanga anda sontak Defense Minister Hlui General Tin Ong Sanahi sipaiten thunai nan pong laklim kumsang ni somni pakhat February khan Minister of Transport and Communication ni na chel ring thina ti chuan nikum August kumsang ni somni pathuma tang khan Minister of Defense na achel chawa kumkhat chuang chau emomo phorna laknu in Burma ram pumpuya Military Council sipaite indona muala pianga an tlom tak zel wangin pu ber rule putara chuan ani nada sontamai nia hriatani UK diplomat le Syria helpolten in biak na nei UK diplomat le Syria helpolte British diplomat te chuan Syrian helpol Hayat Tahrir al-Sham HTS right to ten in biak na an nei thu soin President Bashar al-Assad pa ithla kan in hukar khatna ram shwai tu te hi anin biak thuan soi hen in biak thu hi helpol lampo hian social media lama tar langin HTS right to Ahmad al-Sara Mohammed al-Golani tia shia thin chuan Syria khopui Damascus a senior official te akom lion tar langani helpol ti hian an thalak ti lan zinga chuan UK IOI in biak na tel an snow po tilang telin anram chunga thil thleng sang sang te chu in po taka soiho ni thuan tar lang
eminu hian HTS right to al sara chuan interview nei ngalin anram dan tamtak asa ta sarkar hnuai siam te chu ti danglam le thlak ani thuasoya Syria ram laka shek na lek zongzong te hli le HTS chu firfiak polanga puang to lo turati na tipo UK diplomat ni na anin biak na hian soilan ani thuasoi hetiang hi athleng ani chuan englai po in biak na nei chunjom le thoho pui turin ram sang sang telaka ain nin hongreng ti asoya ma se thleng thelo ni chuan engin biak na ma nei to lo ni se anti thuasoi bok Zirtirtu transfer posting chuitum Zirtirtu transfer posting chuitum politics thil wanga Zirtirtu son anni thrin chu zirlai tenan tuarna sa a Sarkar in Zirtirtu transfer and posting kalpui dan chu an chui don ti Mizo Students Union President Pubilal khongai zola chuana soi Kuminata na MSU General Headquarters Office kharna anmanna an President hian MSU chu zirlai polani angin Mizo zirlai te chanwo humhim turin theito pin ke pen don ti asoya thiamna le finna chauma chuana ramle namma khwangai lo tu ten ei ruk na mangin ram anti chemek ti asoi MSU chuan Zirtirtu transfer and posting chungchang a chuidon ti soin politics thilwanga Zirtirtu son anni thin hi zirlai ten an tuarna salhe ni ati Sarkar High School abikin HSLC exam center thin khata headmaster omumal lo chu MSU chuan thra atilawa samagra Zirtirtu ten lo an mu that lo chungchang Sarkar department hnuaya dikta kan halak ani theina turle Mizoram mun shanga kong chia wanga zirlai ten har satna anto chungchanga MSU chuan ma aladon ti asoibok Halpuah wanga mante jela da vek anni SP Aizol District Senior SP Rex Zarzoliana chuan mi puite kan him tlan zogna le Christmas le kumthar boruak thatak noya kan man theinan Aizol District Police chuan dan e thupe ken ko na ngor takin an thokmek ti tar langin Christmas le kumthar buak veta Halpuah le halmoi zor le hal hi sarkari na khaptata dan bo chia ti chu section zani somni pathum BNS noya kum khathleng lungin tanemo cheng sanga thleng choiti remo apani a shem kop thean ni ati Purex Zarzoliana Tarlandanin Aizol District Noya Police Station sang te chuan khapna thupek bo zuin theitop choin Halpuah le halmoi zor le kol dapna an thokmeka dor kudam le lerthei sang te check thrin ani a transport le courier service te po endik zel ani tin online azwa thin te po athei anganga chui zui an ni thin Halpuah le halmoi thanem tak man to ni in heng danina khapthil man to zongjong lut zong hi cheng noi somne pakat singthum sanga zanga somnga panga manhuni tin thu boy pasari zialu to ni in mi pasari manan ni a jela dalu vek anni Aizol police te chuan sarkar in khapna thupe ka chhuate zom theu turin mi puite an nge na Halpuah le halmoi hal hi mishing hrisel na ta na thatlo mei ba ka kanran vul tam tak thi pui thina ni wangin mi puiten Kantana sarkar thupek te zom thewa police te dan le thupek ken ko konga thopui turin an somani Halpuah halwanga har satna tok le Halpuah arem theina na veitu tam takanom ta ti shiain athamuan thak anti a no chui konga police te tha ti chaktura puidu te tan dan bo chilai thalak emo video record WhatsApp pathone mo tong kama report pek thei ani Aizol ko pui chunga veng sang ni somni pakhat thlasom pani kumsang ni somni pali tangin police te zana an duty dona tina tul huna rang taka chi chuak theitu quick response team QRT atana Aizol khopuya police station sang palia police da bel annia hengbak ayan police patrolling ti chak anni bok donani Christmas le kumthar buak veta bazar kal har satna tok te chanpui turin Israel Point Bara Bazar le Villa Liana Point Lawar Zar kota te police help desk siam ani bokang tin lir thei khal tu te dan zoma mi pui himna ta na hlom le har satna siam lo tu le zu le rui thei thil dang rui chunga lir thei khal lo tu rangen anni kholai rui chunga lir thei khal te endik anni dona mun sanga barricade siamin police duty da anninga zu wanga har satna tam tak thleng the ni wangin rui chunga boina siam le azwar man an omani chuan dananga remzel an ni ang function le program bua sai tu te po mi pui ke akal te himna ngai to chung le motor tlan ti boilo zonga munrim changa function le program bua sai sham turin angen bokani Aizol ko pui chunga Christmas le kumthar boruak thataka man ani theinan le mi puite kan him tlan theinan Mizoram police chuan tlom ngai polte ne na tho hona thatak noya man satakin anla a
khopui chunga tomngai Paul Brand sang tenen Halpuah le halmoi khapna thupek ken ko konga an thokho zel donani Halpuah halmoi halte report na tur Aizawl police station phone number 8794 747291 Bongkon Police Station 8794 747292 Vivacon Police Station 8794 747293 Kulikon Police Station 8794 747294 le Zonuam Outpost 8794 747295 ateng tiklai point biak po thei reng anni Home Minister Hovin Central Waimele Kaushan Chalai to Com. Nimini som pakwat som pani kumsang ni somni pali ni ngani chun khan Home Minister Puke Sabdang Hovin Official Kaushan Sang Chalai Shwai tu tele Central Waime Ayo ten to Koma Joint Statement an Siam Joint Statement angai ngayin Voin ni som pakwat som pani kumsang ni somni pali ni ngani hian Puke Sabdanga Home Minister Mizoram kai shwainain Home Department a hotu te District Magistrate Aizole Central Waimea shwai tu tele kaushan sanga thalai por shwai tu ti chuan kumsang ni somni palia sarkar in Halpuah le halmoi khapna kalpui chungchanga inkom ho na nei ania he inkom ho na hian Halpuah le halmoin risel na athalo zonga angung na sathule tu lawa sumle pai khoral na ni thote soi ho ani a Halpuah le halmoi khapna chungchang sarkar malak na sang te soi ho ni in khapna thupek bo chhia te man an ni dan le an laka dan anga malak chunzom ani dan te soi ani boka hemi bak a hian Central Waime ti takzeta Halpuah le halmoi khapna a hlotlin theina na ma alak dan le ruah man na akal pui dan tur te soilan ani bok Voina kal khom te hian sarkar in Halpuah le halmoi khapna kalpui hi tha kan ti in lotling ngei se kan ti a Halpuah le halmoi khapna hlotin theinan thanem ngai le lungrual taka malak hozel kan tumani ti in Spinal cord thalo in zom khom polten no vehicle zona thil zuar don van doina sang wanga spinal cord thalo in tel khom pol spinal cord injured and person living with wheelchair society ti chuan no vehicle zone den chening car le thotan ni December ni somni pathum kumsang ni somni pali hian an pol member zinga harsa zwalte puinan sumtuakin dorpui phe munrem changa thil zor antuma an har satna shithiama Atei thin lo dor vengi turin mipuyan somin an nge ne spinal cord thalo wheelchair a dam chung hun mang tu te zinga mi harsa pui ngai engamozat an oma polanga insiamin Atei thin sum thokhomin an member tan pui ngai te anin puiton ve thin spinal cord thalo te atlang pui thu in zun siak ngai dressing ti rengai te an ni thina mi te tan pui na zara in kol ve sham engamozat an omani an din mun shithiama an thil zor ang te tan pui na ril ru pu chunga lo dor ve ngei turin kan hanin ngen pui ani e kati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei ti chuni e